Nitwa Pasiteri Aline, ndi umudamu Imana yagiriye neza. Ndi umudamu w'abagorora mu nzu y'abasizana, nkaba umukobwa w'abanyabyinshi mu nzu y'abakabo, nkaba umwishwa w'abasinzira mu nzu y'abashombo. Kuzo zaha mu isi ni uwo ndiwe. Ndi umudamu ufite abana 6, abakobwa 2 n'abahungu 4. Shimira Imana kubw'uyu munsi kuba mbashije kugera hano gutanga kino kiganiro. Narabitekereje mbona ko ari ngombwa kugira ngo mbashe kuza gutanga ikiganiro cyo kubwira abantu ngo bagire intego mu buzima bwabo, kuko muri iki gihe ni igihe kirimo ibintu byinshi. Abantu benshi ubona bagenda badafite icyerekezo, kandi Imana yaragiriye neza abantu bakabasha kumenya, bakabasha kumva ubutumwa bwiza, bakabasha kumenya Yesu ukiza kandi utanga icyerekezo. Mbona ko ari ngombwa kugira ngo nze mbashe gutanga ubutumwa bwiza, mbwira abatayizi n'abayizi kugira ngo babashe kugira intego mu buzima bwabo, kuko iyo ufite intego uza ubasha kumenya uko ugenda. Kandi intego naje kubabwira ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mukabasha kugendana nawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kumenya Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero Imana yangiriye neza, irampamagara, ndambasha kugirirwa ayo mahirwe, nkaba ndi umukozi wayo, kandi ndi umwana wayo yahamagaye, yatoranyije mu gihe nk'iki kigoye, igihe nk'iki cya nyuma, igihe nk'iki kirimo ibibazo bitandukanye. Ariko iyo yahamagaye umuntu zibasha kumukomeza. Rero nkaba nje kubabwira ngo mugire intego mu buzima, tugire intego mu buzima, kuko nitugira intego tuzamenya uko tugenda. Iyo ufite intego yo gukora neza uza ushakisha gukora neza, ariko iyo ugenda nta ntego ufite, ugenda ugakora amakosa ntubimenye, wanayakora ntumenye uko uyavamo. Ariko nkaba nsaba kugira ngo abantu bakire Yesu nk'umwami n'umukiza bagendane intego yo kugenda kuvuga ubutumwa no kubasha kwamamaza ubwami bwo mu ijuru, kuko turi hano mu isi tugomba gukorera Imana tukayibwira abatayizi, dore ko Imana yatugiriye neza tukagenda mu mahanga atandukanye. Abantu benshi bafite imvugo nyinshi bize, imvugo z'amahanga, bageze henshi, bahuye n'abantu benshi. Rero uko tugenda mu mahanga tubashe kugira intego yo kwamamaza ubwami bw'Imana, cyane cyane bene wacu. Uri mu kureba urubyiruko rwitwara nabi, imiryango ikitwara nabi, abakuru n'abatoya bakitwara nabi. Mbona ko ngomba kuza muri iki gihe nkabasha kugira icyo mbasha kuvuga, kubw'impamvu y'umutwaro wo gutekereza ko abantu bagomba kugirana inama y'uru rugenzi. Uru rugenzi ruja mu ijuru ni urugenzi rusaba inama, ni urugenzi rusaba gusenga, ni urugenzi rusaba kugira intego mu buzima yo kugendana n'Imana. Rero iyo ugendana n'Imana, Imana iziguha imbaraga yo gukunda abantu bose, ukabasha kugira urukundo muri we, utarobanura ku butoni, utarobanura ku moko, ukabasha kuba igisubizo, ukamenya ko uri igisubizo, tubashe kugenda nk'uko abantu bose bagenda. Wagenda mu bantu b'intege nke ukamenya icyo ugomba kubafasha, ukababera umuco, ukababera umujyanama, ukabereka inzira. Wagenda mu bantu bafite ibibazo bitandukanye, uko ushoboye ukabafasha, ukabasengera, ukagira umutima w'imbabazi. Abantu b'ubu nta mbabazi bakigira, abantu b'ubu ntibakigirana inama, ariko haracyariho abantu bagifite umutima w'imbabazi, umutima w'urukundo, umutima wo kubabarira, umutima wo kwihangana. Nkaba nsaba ko tubasha kugira imbaraga muri uyu mwaka
kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza mu gihe Imana yadutijije umwanya mwiza nk'uyu. Hariho benshi, abagore benshi bataramenya Imana, bakuru kuri twe, abandi bato. Hariho abagabo benshi bataramenya Imana, hariho n'abasore benshi batazi Imana. Twebwe rero Imana yagiriye neza, tugomba kubafasha kubasha kubajanira ubutumwa bwiza, haba mu nzira, haba mu bo duturanye, haba mu bikorwa byacu bya buri munsi, ndetse n'iri tangazamakuru ryaje rikadufasha kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ndashimira Imana ko yadutoranyije, ndetse itoranya n'abadamu, kubera ko mu buzima bwacu bwo wenda iwacu ntago byari bihaba cyane. Abantu baritinya, bakumva ko batahagarara imbere ngo bavuge, bakumva ko batatanga inama, bakumva ko nta cyiza babasha kuvuga imbere y'abantu. Ariko Imana yatugiriye neza, yatanze umwana wayo Yesu, araza, yakoresheje abagore, yakoresheje abagabo, yakoresheje abantu bose, yakoresheje abadashoboye arabashoboza. Rero nicyo kintu cyampagurukije cyane cyane, kubwira ingo z'ubu ngubu ngo zibashe kubaha Imana mu buzima bwabo, kuko ingo ni ikintu gikomeye. Kandi mu by'ukuri hateye ibintu biteye ubwoba mu miryango. Abantu ntibabashe kumenya icyo gukora, abantu ntibumvikane, abantu ntibakore inshingano zabo, bigatuma abana babyara batamenya icyerekezo, kubera ko n'ababyeyi babo nta cyerekezo bafite. Icyo mbasaba, naje nisabira, ni ukugira ngo tubashe gutoza abana bacu n'imiryango yacu kubaha Imana, kuko ino si tuyirimo tuzayivamo, tuyirimo atari iwacu. Tuzataha twatinda cyangwa twatebuka, tugomba kumenya ko ino atari iwacu. Tugashishikariza urubyiruko rw'iki gihe kubaha Imana. Abana b'iki gihe bagiye mu biyobyabwenge, bagenda mu bintu byo kwinezeza, kandi si niyo bo kwinezeza ntizi bakunda. Satani nta muntu akunda, niyo amukoresha imuhemba urupfu. Ariko icyo mbasaba, abana bacu, abahungu bacu, abakobwa bacu, mubashe kugira intego mu buzima. Iyo ufite intego, uzugira umumaro mu isi, uzugira umumaro mu muryango, uzugira umumaro aho ugeze hose, uzubasha gufasha n'abantu uruta. Iyo ugendana n'Imana mu buzima bwawe, uzuba umuco w'ahantu wasanze hari umwijima, uzuba igisubizo mu gihe abo usanze badafite igisubizo, kubera ko uri kumwe n'Imana, ufite intego yo kugendana n'Imana, ukabasha guhesha agaciro aka gakiza Imana yaguhaye. Yatanze umwana wayo, araza ku bwawe, araza ku bw'umuryango wawe, kugira ngo ubashe gukizwa. Rero mu gihe wabashe gukizwa mu muryango, ubashe kugira intego yo kugendana n'Imana no kuzana benshi kuri Kristo Yesu. Haleluya. Mu by'ukuri nababajwe cyane, turi hano muri Kenya, abantu barashitse bigira nkaho bageze iyo baja. Abana bamwe bitwara nabi, bigira nk'abanyagihugu. Abagore benshi bata imico, imiryango irasenyuka. Numva birambabaje, kandi mu by'ukuri abantu bubu ntibagikunda inama, ntibagishaka inama, ntibagishaka ababahugura. Abagabo bubu basigaye batinya inshingano, bigatuma abana baba ibyigenge, bigatuma abadamu baba ibyigenge. Ugasanga ubwami bw'Imana bugenda buhunga abantu, bakimika ubwami bwa Satani muri bo. Kandi Satani ntagira imbabazi. Iyo yageze mu muryango iziwusenye, ititaye ngo bafite abana, bafite ibyo bareba. Tugende duhindure ubwoko bwacu, duhindure aho tuzatuja hose, kugira ngo Imana izatugarukire, idukirize igihugu, itugarukire, itwishimire, igarukire ubwoko bwacu, ibashe kuba umugisha aho tuzaja hose.
aho tuzaje hose ntitukabimiriza, ahubwo tuzaba imitwe. Aho tuzaje hose tuzagaragaza icyo turi cyo. Ababyeyi bacu barasenze, basengeye ku musozi, bagiye mu mazi, bagiye mu butayu, bari baririnze kuramya ibigirwamana. N'utari umukirisitu yubaha Imana akubaha n'abakozi bayo. Ariko muri iki gihe ntawe ukimenya umuzima, ntawe ukimenya utari muzima. Abantu baza mu itorero batarakizwa, bagatuma n'abakijijwe n'abagakizwa batabasha kwinjira mu nzu y'Imana. Bene data, iki gihe ni igihe kigoye, ni igihe cya nyuma, ni igihe c'imperuka. Tugomba kugaruka tugakorera Imana kuko bikwiriye. Amahanga twagezemo ntabara ari ukugenda dufata imico y'amahanga, ahubwo tugende duhindura amahanga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende mu isi yose mwamamaze ubutumwa bwiza. Nico yabasigiye Yesu igihe yari ahagenda, yaravuze ngo mugende abazamwizera bose bagakizwa, muzababatize. Twagize umugisha bene data, twagize ababyeyi beza badutoje Imana. Ariko muri iki gihe abantu ko baratoza iki? Abana b'iki gihe bigize ibyigenge. Ubundi umwana wubaha Imana, n'umuririmbyi yararirimbye ngo umwana uzi gusenga wese ngo ntabwo azagira ubwoba. Iyo ufite icyerekezo, iyo ufite intego mu buzima bwawe, tuzi ugenda uko ushaka, uzi ugenda ufite intumbero, uzi umenya amasaha uburyo uyakoresha, uzi umenya umwanya wawe uburyo uwukoresha, uzi upanga ibintu byose. Ibyo utagenzemo neza uzi ugaragaza kubuhindura, kubera ko ufite intego. Ariko iyo ugenda nta ntego, uba ugenda nko mu mwijima, uba wararindagiye. Uzi ubona gusa buca bukira, ukabona gusa kurakora, ukabona kuraryama, ukabyuka, ukabona ukirirwa, ukabona burije. Ico mbifuriza no kugira intego y'ubuzima, kuko twese tuzopfa, ariko tuzafe dufite ico twabashije kugezaho abandi bantu. Kuko ubu buzima dukiniramo n'abandi, iyi tere dukiniramo n'abandi bayikiniyemo, kandi bubasha Imana. Intumwa za Yesu zaragiye zihura n'ibibazo, ziremera, ziratukwa, zirafungwa, ariko zikora umurimo wayo nk'uko bikwiriye. Ariko ubu twebwe turi ku gihe c'imbabazi, igihe c'urukundo, igihe c'ubuntu. Ntawe ufungwa ngo yavuze ubutumwa bwiza, ntawe ufungwa ngo yakoze neza, ntawe ufungwa ngo witwaye neza. Ahubwo iyo witwara neza bigufasha no kurama, bigufasha no kugera ku bikomeye, bigufasha no gutera imbere. Rero icanzanye ni ukugira ngo mbasabe ko tugomba kugira intego. Ikintu ca mbere, iyo ufite intego, uba ufite target, ubasha kugira umurongo ugenderamo, ubasha kugira ukuri, ubasha kugenda nk'uko bikwiriye, ubasha guhindura byinshi kugira ngo ubashe kuba uwuriwe. Kandi iyo ufite intego uba intwari. Yesu ahamagara abantu, ntawe yahamagaye w'umushango, ntawe yahamagaye yicaye, yabasanga mu mirimo yabo. Abantu bundi bagikunda gukora, abantu bubu bakeneye guhora basaba. Ariko mu gihe nk'iki abantu bagomba kugira intego yo gukorera Imana no guhaguruka bagakora, kugira ngo babe igisubizo c'isi ya none, kugira ngo babashe gufasha benshi. Bene data, Imana idufashe tubashe kugira ico duhindura muri ino si ya none, tubashe gufasha abo tuzoba turi kumwe nabo b'igihugu tuzoba turimo, tubashe gufasha ubwoko bwacu, tubashe kugarura
Imana mu bwoko bwacu, tubashe kugira ubwenge, kuko kugira ubwenge ni ukuba wubaha Imana, kandi kuva mu byaha ni ukujijuka. Rero nkaba mbasaba kugira ngo twubahe Imana, dukorere Imana n'abana bacu, n'imiryango yacu n'ubwoko bwacu. Imana ibashe kutwishimira, izatugira amahanga akomeye, izatugeza ku bikomeye, izatwagurira imbago. Nitubasha kwitwara neza, tuzaba turi abatsinzi, tuzakora umurimo neza nk'uko Imana ibishaka, tuzabaho mu bushake bw'Imana, Imana izatwagurira imbago. Rero nkaba mbasaba kugira ngo tubashe kwitwara neza, cyane cyane urubyiruko rw'iki gihe. Umwana w'umukobwa iyo yagize intego yo kubaho neza, azagira umugisha, azagira umuryango mwiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite umugisha n'ufite umugore wubaha Imana. Ni ikintu gikomeye iyo umugore yubaha Imana mu muryango, atoza abana, atoza abaruza muri rwa rugo, akora imirimo myinshi kugira ngo umuryango we uzubaha Imana. Abagore b'iki gihe bahaguruke, bakorere imiryango yabo, baje inama n'abatware babo, babashe gukora imirimo myiza kugira ngo imiryango ibe neza, kuko imiryango n'iryo torero, imiryango n'icyo gihugu, imiryango niyo igeza abantu ku bintu bikomeye. Abagabo b'iki gihe bahaguruke bakorere imiryango yabo, babashe kuyitegekera, kuko umugabo ni umutwe. Umugabo niwe ubasha gutegeka umuryango ukagenda neza, niwe ufite umugisha w'abana, niwe ufite umugisha w'abantu bose muri uwo muryango wiwe. Ni umutware w'umuryango. Rero nkaba mbasaba kugira ngo tubashe kugira intego mu buzima bwacu. Imana izabasha kugendana natwe, izadushigikira, izatugeza kure, izatugeza ku ndoto zacu, izatugeza ku bikomeye, izaduha kurama, izaduha umugisha w'uburyo bwose bwo mu Mana. Rero nkaba mbiyegereje mwese abazakurikira kino kiganiro, kizabafashe, kandi tuzagenda tuhatangiraho impanuro nyinshi zitandukanye kugira ngo tubashe kugira icyo dukora mu gihe cyacu tukiriho, mu buzima bwacu Imana iduhaye, tubashe kugira icyo dukorera ino si ya none, ibashe kumenya Imana, ibashe kugarukira Umwami Yesu. Rero murakoze, Imana ikomeze ibagirire neza. Amen.